Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kala penramjor ke sarkar NDA kebalelam de keseng BJP. Halor ke jingtmu ban penkelai ke an Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act arhajar san. Kabaula keno ba kede ke jingtombor ki beriau ki baduk. Uba ban pira basay umaj unang ilam ke MPCC ula keno balang ba kene ke an ke batamai ke sarkar pedeng ke keneno ke pisa ba ke bor ki patba ba ki dorbar shnong. Bat bo yakah ke ketiki he sarkar Delhi ki bamtip ikurkom im jakinong kendong. Ulong bah Meghalaya kombakat san lak teli long yeng kisanya hakani ke skim. Uba Manuel Badwar ula penpau ba ke jing penkiu ke sengitrei na ke shispa arpsan sengi ke datang ke jing kular kai. Namar ke sarkar kela penduna penban ya ke jing mang tengka. Da ke bakedau bakane kenang penjori ke jing kerdok kam baki long yeng ken haban pet shnong syasor. Namar ke jing duna ke kam ha kishnong ki jongki. Kumta nagaliang ke MPCC kala kentu ya baro ki sengsan perthai ki badai jong ki sengsan perthai riuluam ha Meghalaya banyeng persya ekene ke jinglek sarkar pedeng namar kane ke kam ke bayadai bagi jigem jong ki paulak ki nongshong shnong jong ke jela Kabil kabedai ba kasi kelak teng ya ka skim mener ya ka ajma menerga ya kelas ka ji ramji ni ya khat kini press conference uli tang na halor kadau jong ka jim kelak teng ke lot ki matru mengitip ke constitution jong ke India ke ban bah ya kata ka social equality ke ban bah ya ka dignity ke ban baru ya ka social justice ka equality kata ka jingir ka kerdan hapok emang salang social justice ke bedai berka ka jingya ka jing ka hok hapok emang salang ka jongki patba bat kata ka dignity pan ke bedai berka burom jong kalong renjeng jong ubrio ni ka brio hapok syangitham teka kini kam menerega kepala onlat kongres ka de shibentahi bayat of constitution ka bonra ya kata ka social justice ani ka hok jong kipat ba pok nang salam ka ta ka burom ani dignity ka burom jong long renyeng hak bedai bat kam ka jam ka baka sarkar kariban ai ya kipat ba susdong khamtam le ki belasun kendong kipai im hakarap karyang baka bela ka bom tikna tikta di ka an ba ka kongres te habang ipet ya kani ka benta jong ka menerega ka bakini ka BJP ka kwam kala ka funding pattern ka bajudan hapor ki bakni ka kongres ni ka ak menerega karibi ba 6% ka funding ka central government khatam state jila jongi ka baka plating ka kani ka plat sa jong ka jila Meghalaya kalong bejendong ni ka ba duna ka pisa reling ba ni ka build mai ni iba ka proposal ni ka funding pattern kila banking kala yang ba kandai no ka kandai 4% ka share kan central 4% ka share pat kandai na ka state government tikum ngi pat wat ka khubor ba mene lingba education minister kadang ka khubor ba ongba he ka SSA ru ka bari ka 90-10 funding pattern SSA on pun kut no shen hau panai ma sa por pun riu ngai i pa ka jing piu ka sarkar nangun la da pisa kuno ban pendap penbiang ikini kai ba khasan hajar duna kuna pos dalam Meghalaya Kementah pengikran nilai yakinoi kinong bela job card. Ada funding pattern ke kelano, ada kemuan rak pisah ke kelano. Ada 10% jongka jundon kam ke pisah hab ai sarkar jelah. Kejeng ia kalong ba sarkar jelah jungi ke don em kata ke capacity. Ban pembiang ke jundon kam jong kinong bela job card. Kejeng ma kejungi ke bungi nak yang ke kongres kalong ba. Ya kini ke an menerega klub ini kenang ba ki pet ba boleh kinong kendong. Kinyo tak kam ke jam kene pok snong bitau jongki kinyerap por beri bendam baknya bela tu ses pas ni par kamai jongki kalong bela sa supplement pendap lang limba kani ka bela ses pas ni ke kongres ke pemi kanang kaan kanang kipet ba kini kundong kene snong jongki kin trei himaki kinyo ke bela kinyo ke bisa kinla ban create ki asset pok snong jongki kejing ma ga mengi utak kalong ba wat akini ki banai ki kindat banai balik no ni kejing jenjar ba ki pet ba jui hani than plus bazar ki bangi ki mat ki pet ba jui khasi jui balai ki mi ki jing jui ki pet ba khamtam ki nong di madan ki hawkers balai khaban bula sini balai khaban bang di madan balai khaban wan di sha ki ketni kam da ko plus bazar ko jakayo kadai ba ka dina ko bula ko snong tha
Habam biang ka belah po sang tahu. Kipai ba jungi nanong kendong ini paradok persam jungi. Kipai tur sesor ban pendap biang ya kalau ngin duki. Kipai school ki kun. Kipai sumar bopang. Kipai biang ka belah kipai wan sesor selong. Bagi jeng aweh den tuai ka kanang ban. Lara kena ban biang by school ki kun ki pep school. Pada pep school ki social ki anti social elements kita kiba ya persya ya memang alang tidak nanggun. Ini kum kongres ngin persajur, bagi persajur hi. Inang don susu program bagi minangnya de ini semat nak papi pan persya ya kan ka anjung BJP. Amar ke BJP kum ngitip ka menerga. Penlong anya ka ban kambor na ban khamti pe ba et ka hom. Bakin yo kamai ban khamti ban aibor hi pe ba bakin na ban demand ka kam don kampus nong. Insya menerga ketika demand based project yang mereka ada. Kalau don kamu senang, kim di mana kamu. Rementa pat kelak-kelak sudah kumui kelak Hongkong, baka kam on I based on the supply baka don. Tak serkar don pisah, kikam ninyo. Tak serkar don pisah, hilak bendu. Timur kata kahok, na upaj ba lakni. Tihapu muni kekleman, ni kum ke parti kongres, ya ben sim kata ka jika clear, bangin appeal dan niya werlang. Ya ki political parties borkhol. Wala kadai ke NPP, kadai ke UDP, HSPDP, VPP, ni aware lang iki bahaku muni kleman, ni kum ke jela, ni kum ke japan ring ya punya teli, punya persya ini ke an juga BJP ke bikor kata ka Ramji, kata ka penting kelak keteng juga ke skim menerga. Ni punya ring renti lang punya persya ke BJP. Amar kani kanung ketak ni political party. Kadang ketak baik ya perdok persnam jungi. Tingi hapanya wan ni syakman, ni hapanya. Namar nginum job ikani ka jeng yelek jungi hasro. Ini kita bang cuya rally ni proses ka takun. Kini kiri reform sebawan limbah kian. Kinong thoan ki bladon menta hagi sengi boper. Ki bladon hapok assembly. Ha district council kinong thoan ki bungi jien. Ki ban syem ga jik clear. Bah kum ni ka por ki paj ba jungi kin saur kin sanam. Kalau di kapur ni punya mi renti, punya persya, tang ya ka BJP politically, ni persya, yang cuma bilang salam ni kan sama hakis dan perluan.